Коннуны саз вақалары авто тариф etmege hazırmız. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайырлы акшамлар. Қырымның ең бұйық районында яны ковид госпиталь еді құю районның хастаханесі қач хастаны қабыл еті білежек. Ескі спортив аренанын ғайрыдан тікленілуіне яқын 70 миллион рубле. Керечті Металлург стадионының реконструкциясы девам еті. Қырымда хурма мевсімі башлана, бұл сене экзотик мейванын берекеті насыл олажақ. Қырым үшін 820 автобус ве 20 трамвай вагонаны сатын алажақлар. Бұна 7 миллиард 264 миллион рубле масраф етілежек. Бұақта Жүмхурет везірлер шурасынан топлашуында нақлиет везірі Евгений Исаков хабер етті. Яна автобуслары 2020-2022 сенелері Қырымның везірлер шурасы ве Москва кемиеті арасындаки аңлашма бойынша сатын алынажақ. Бұнкі күнге 135 автобус етіп келді. Техника газ көчіріжі яқарлықта çalışacak. Весақатлар ташылывы үшін текелі шықле олажақ. На следующей неделе, то есть выводим этот транспорт уже на маршруты. Вы, в принципе, там часть автобусов будет готова, около 70 единиц. Можно на следующей неделе уже поставить. Соответственно, коллеги, то есть вам еще раз выверить заявки с главами администрации по необходимости, то есть предоставления транспортных средств по районам, по городам. Еді қойы қасабасында меркези район хастаханяны ковид госпиталіне чевардылер. Қырымның сағлық сақла везірлігінде бойлы қарар алынды. Госпиталі 100 адамны қабыл етіп олажақты беймуйсе насыл режимінде çalışacағы венді районның сәкенлері әжілі ярдым алмақ үшін қайда мұражат етежеклері ақта Ленуза Бурсиитова сорап білді. Даққалық хав ве вирусқа қаршы көреш. Қызыл зона сынырына Асибе Сеферова ilk сефер бір автай бел кечті. Енді емшіре пандемия ақты ештмекчі дейіл озы яқшы біле. Самое сложное для сотрудников – это то, что нужно постоянно находиться в СИЗах каждые 4 часа, но мы не унываем. Девочки каждые 4 часа спускаются, у них всех есть время на отдых. Еді қою қасабасында 100 ерлік инфекцион госпиталь эвелкі 4 бөлік ерінде яратылды. Бұл терапия, педиатрия, гинекология ве неврология бөліклері. Бөлі қарарға Қырымның сағлық сақлап везірлігінде келділер. Чүнкі дігер хастаханелерде енді ер yok. Мұнда керекли илажылар ве қорчалану үшін шей бар. В госпитале работают специалисты разных специальностей. Они все прошли обучение по лечению больных с ковидной инфекцией. Это и терапевты, это и педиатры, и дерматовенерологи, имеющие сертификат по дополнительному повышению квалификации по лечению больных с коронавирусной инфекцией. Бір сменада мұнда 20-ге яқын мутахасыз çalışа. Ковид госпиталенді яры-ярыға толу. Мұнда коронавирус ве пневмония хасталары ятқызыла. Хасталарының алы орта дережеде ағыр. Ағыр хасталар үшін 10 койка янында ИВЛ аппаратлары ерлештірілді. При наличии таких сопутствующих заболеваний, как сахарный диабет, тяжелая сердечная патология, то это прогноз ухудшает течение заболевания, потому что сопутствующие патологии осложнения дают также. Хастаханенің реберлігі қайдетті ки ерлі сакиллер план бойынша тыбби ярдымны эвелки кебі элде етежеклер. Амайынды күнді стационарда анда профиль мутахасыслар çalışа ве керекли донатмалар бар. Acele ярдымға мұқтач хасталарны керичке yollayacaklar. Вирус енілген соң еді құю хастаханесінде эпісі yönelişler бойынша тыбби ярдым көстерілуі девам етілежек. Ленуза Бурсиитова ве Рамазан Аливапов. Миллет үшін еді құю районы. Сонке сутка девамында 266 кіші коронавирустан тедавейленді. Ковид инфекциясы да 146 адамда таздықланды. Бұл ақта Қырым елбашчысы Сергей Аксенов осечтемей ағыларындаки сәйфелерінде хабер етті. Умумен пандемия башланғандан берлі Қырым Жүмхуриетінде 88.533 коронавирус хастасы белгіленді. Сағлық сақла везірлігі берген мәліматқа көре регионда бұтын деверде 123 хаста вефат етті. 4729 кіші тедавиленді. Сергей Аксенов қырымыларына жема топланған ерлеріні зиярет еткенде маскалар кемеге 2 метрлік хавсызлық месафе қалдырмаға чағырды. Роспотребнадзор идаресі бұтын Русияде геже çalışқан ресторанларыны ве egленже тәдбірлеріні ясақ етті. Умуми маска низамы кірсетілі. Русияның эпысы гражданлары жема топланған ерлерде нақлиетте парковка лифтлерінің ішінде маска тақмақ зарур. Бұл қарар ярынке күнден çalışып башлайчақ.
Пиаделер için keçет yok, yol yarıklanmay tek artkaç kilometrler бар. Сарабыз kasabası yanındaki yanı Чезув yola aydavcılarına şaşmalata. Maşinanen kaytsan ketsen de aylangan vakit az kalsın karşı yolga çıkmağa. Bu yerden Ciye Исаева bulundu. Виталий Арсеньев Кырымга Краснодар шерінен келді. Тавридаға yol tapып оламай, çünkü ешбір көстергічлер yok. Очень мало информации. Желательно было, чтобы как бы добавка была какая-то. А то Бахчисарай кружил где-то и сюда тоже запутался. Resmi duraqны alıp taşladılar, yanısını ise koymadılar. Marşrutkalar mında vaqt toxtamay, piyadeler de ağır vaziyetke uğradılar. Yolunu keçmek ya da işke gitmek için marşrutkaga oturmak endi pek haflı oldu. En yakın piyadeler keçiti yani zebra 1 kilometr uzaklıkta. Onun için adamlar kaidelerini bozmağa mecburlar. Не продумано. Переход где-то там, а жители живут здесь. Это нужно туда идти. С работы мы возвращаемся, с аэропорта тоже здесь же переходим. А сами видите, какое движение. Перехода нет, хотя бы зебру сделали, я не знаю. Дети маленькие уходят, страшно. Это пока до первой жертвы, скажем так. Yoldan burulgan yerlerde yol tarlaşı aydavcılarga keninde bir sıradan başkasına keçmek gerek olan. Çoğuslar gerekli hareketlerini vaktinde yapıp yetiştirmeyler. Tamam bu sebepten yanı çizilip yolda küçük kazalar sık olan. Я притормозил и видите ДТП. Здесь одна полоса, видите, не расходятся. Если бы здесь была какая-то сплошная нарисована, хотя бы какой-то промежуток. Ne yanı sızıklar ne de yarık var. Gece karanlığında herkes istegeni kıbıkte hem de kaç kilometreler koşula. Da yakında demiryol vokzalına barıp yetmek için aydavcılar doğru yoldan katnaydılar. Yanı çözüp yolu peyda olgan son böyle imkan gayip oldu. Endi başta havalimanına barıp yetmek ve anda şehir tarafka aylanmak gerek. GİBDD idaresinde bu mesele hakkında bileler. Yolda kurulup bitmedi. Onun için vaktınca yanı hareket scheması işlep çıkarıldı. Схема будет полностью изменена. Там будут установлены другие знаки. Полностью изменена схема движения, поскольку это временная, я сказал, мера. И будут дополнительно установлены пешеходные переходы и разворотные системы, так сказать, чтобы водители не ездили аж до Гресса, чтобы развернуться. Şimdi aydavcılarını ve piyadelerini sabır etmeye rica ettiler ve bu vaktınca kolaysızlık deyip işandıralar. Naciye Исаева, Sait Velilayev, Millet için. Бүгінгі күнден Вернадский адына Қырым Федераль университетінің студентлері кенеде дистанцион тәсілге кешелер. Боле чәрелеріні юқма хасталық дарқалуының оғына алмақ үшін қабыл етілді. Тәсіл алуының бойле форматы қач вақыт сүрежегі ве студентлер бұна насыл баққанлары ақта Ленуза Бурсейтова біле. Бірінші курс студенті Владимир Барячик дистанцион тәсілге кечкенлеріне қувана айта, Киевде оңазияде же оңайтлы ве малюмат яхшы жәменім сеніле. Как бы легче, но с одной стороны задают очень много материала, и бывает, что ты не успеваешь просто-напросто все сделать. И приходится растягивать это на несколько дней, чтобы все успеть сделать. Максим Близнюк ise böyle tahsil alуны içte begenmey. Onun fikrince en esası hocalarnen ve kursdaşlarnen karşılıklı münasebetler. Tek böyle şekilde haqiqiy studentlik yaşayışını bilmek mümkün. Для меня имеет большое значение зрительный контакт с преподавателем, слушать все, что он объясняет, я без этого не представляю учебу. Endi Qırım Federal Üniversiteti'nin episi bölüklerinde leksiya dersleri distansiyon şekilde geçecek. Studentler tek online şekilde geçirmekinin çaresi olmagan laborator derslerge katnayacaklar. Hafsız olması için gruppalarını da bölecekler. Endi böyle gruppalarda 7 kişi olacak. Не видим сейчас особых проблем в переходе на этот формат, поскольку большинство технологий были отработаны еще весной. Вот тогда было по-настоящему тяжело. Сейчас у преподавателей большой есть объем материала, который уже переведен в электронный формат. Qırım Federal Üniversitetinde hafsızlıkka buyuk dikkat ayrıla. Kırışte dezinfeksiya etken kompleks yerleştirildi. Mında adam bedeninin sıcağı ölçenili. Eğer sıcağınız köterilse sizni binaga kirsetmeyler. Qırım Federal Üniversiteti Rusiye'de böyle yangi aparatını sınagan ilk ali okuv yurtu oldu. Şimdi üniversitetinin alimleri o niye kadar işançılı ve semerili olganını teşkereler. Вот мы сейчас взяли этот аппарат для того, чтобы посмотреть, насколько у нас увеличится процент заболевших, и мы будем смотреть, насколько вообще эффективно использование таких конструкций и таких приборов в предприятиях. Şimdilik distansiyon okuğunun yekünlenmesi dekabrның 1-ne tayinlene. Ama studentler okuv yurtqa tek epidemiologik vaziyet eyleshken vaqt qaytıp olacaklar. Lenuza Burseytova ve Arsen Fukala, Millet için.
Керечте Металлург адлы стадионның реконструкциясы девам ете. Тамират екінленген сон стадионда мемори корпус, спортив ве идманлар залы, Союнов-Кейнов одалары, футбол мейданы веда чоқтан чоқ яны шейлер пейда олажақ. Шымданда ішлер насыл басамақта олғаныны ве объект не заман тапшылажағақта Султания Бакал девам ете. 1936 сенесі құрылған стадион 80-нji сенелерге жайса спортив арена еді. 40 ел девамында стадион тамир етілмеді, ама енді яқын вақытта оның яны өмірі башланacak. Николай Иванов Аршинцева микрорайонында доғағындан берлі яшай. Айтаке спортны пек севе ве оның үшін стадионға достарының әркун келелер. Ата о құрылып бетмесе были. Этот стадион очень важен для меня. Он мне нравится очень сильно. Там у нас гимнастическая площадка, я на нее тоже хожу каждый день. Мне очень нравится этот стадион и площадки, которые здесь строятся. Алексей Мастепан февкуляде вазиятлер везерлегіндеки махсус деніз отрядының мудері о Аршинцева микрорайонында 5 елдан берлі яшай. Алексей айтқанына көре идманлар бу оның яшайышының буюк бір қысымы ататив сырыны чапқан вақыт бере. Очень важно. Каждый день, кроме понедельника. И очень важно, мы ждем с нетерпением, когда этот стадион построят и дети, и взрослые, все на свете. Şimdi объекте 4 тыш хизметчи тешкилят çalışа. Лиха 2 елға ишлеп чыгарылды. Реконструкцияның 2 басамағы планлаштырылды. Біріншісі 60% бюджетирилді. На 2020 год у нас запланировано строительство 2 спортивных площадок, а там площадка для воркаута, вторая универсальная, баскетбольно-волейбольно-футбольная. Эти работы уже выполнены. Ограждение данного стадиона, футбольное поле 60×40 с освещением, с трибуной и модульное административное здание площадью 800 квадратных метров. İşlerinin birinci basamağını bu yılının sonunda yükünleyecekler. 2021 senege merkezi futbol meydanının rekonstruksiyası, boks dersleri için meydan ve ring yerleştirilüvü, hem de yakın yerlerinin abadınlaştırılüvü planlaştırıldı. Султания Бакал, Виталий Голубев, Millet için, Керич. Судақның Қапысхор көйінде ичтимай инфраструктура яратылуы девам етіле, ішчілері яны бала ве спорт мейданчықларыны ерлештірелер. Енді ерлесекенлер үшін ойнамаға ве спортен оғрашмаға ер олачақ. Тавсилатлар бізім левхамызда. Қапысхор көйінің сәкенлері үшін земаневи бала бақчасы пейда олыву бұйық бір вақадыр. Территория пек денішті. Эски ве хафлы каруселлер еріне земаневи хавсызлық талапларына уйғын аттракционлар олажақ. Енді яралар ажжа олур деп хувана 8 баланың қартанасы Хатиджи Асанова. Eski площадкада çok yıkıldılar, балалар неттілер, бозылды. Ну, яқшы oldu, мана яны сойларын құрайлар. Pek yaxşı torunlarımız endi kısmet olsa yıkılmazlar. Bu meydanчықның açılуыны сабырсызлықнен беклейлер. Яны каруселлерге, салынжақларға ве құм мейданчықлына Хатиджи Асанованың торуну енді қимет кесті. Керекле олған бала мейданчығыны Жұмхуретнің көй қожалық резерлігі ярдымының көй территориялары инкишафы адлы лейха бойынша ерлештірелер. Ишлерінің фияты 3 миллион рублейге яқын. Завезли все материалы, мафы, то есть детские площадочки и городки. И, естественно, укладываем, чтобы для детей было комфортно, могли гулять, отдыхать вместе с мамами. Бойся спортив, чок функциональ мейдан. Ерлі сәкінлер әминлер, бұ ерде мектеп тәлебелері бүтін бош вақытларының кечерерлер. Оны спорт ветерлігінің параларына бір қач афта девамында банаштыралар. 800 000 рубледен зеде пара масраф етілді. Это очень востребовано, тем более, что поселок курортный. В летнее время даже на этой территории ребята играют и в футбол, в том числе отдыхающие. Кто-то занимается йогой, и это дополнит тоже, в том числе, нашу инфраструктуру для отдыхающих. Қырым бойынша умымен 60 бойлы спортив мейдан ерлештірілежек. Шымды ішлер судақның құтлақ көйінде алып барыла. София Шукурова, Султания Ситакаева, Саид Валиляев, Millet үшін. Ялтада Шайтан Мердвен ве буюк Исар экологик yollarını яныдан açtılar. Туристик маршрутларда яны камелелер, скемлелер ве салынжақлар пейда oldu. Bizim muhbirlerimiz Kayadaq yollarında siyahатта bulundular. Шайтан Мердвен ве буюк Исар yolчықларының көрініші енді бүтінлей денішті. Зиманевей скемлер ве камерелер енді yolға чықтан сейхатчыларға вақытны хош кечірмеге имкан бережеклер.
Основная задача была в том, чтобы люди чувствовали себя именно в природе, единение с природой. И я считаю, мы с этой задачей справились. Табит дөлберлікні сақлап қалмақ үшін атты суни тереклер ясалды. Мемори бетон құланылды, тамам от таби тереклерінің далы кібі көріне. Бұтын ел девамында адамлар өзлерінің қавсыз дуймалары үшін малюмат стендлері ве көстіргіч ишаретлер ярдым ете. Елінің ұзынлығы 5,5 километрні тешкелете. Böyle dönüşüf tek turistlerinin közleri için estetik memnuniyet olmaktan gayrı belli bir servisinin seviyesidir. Çünkü Kırım evvelki gibi lider olgan turistik yönüşlerden biri sayıla. Легко и удобно не только утром проснуться, значит, получить желание пройтись по тропе и прогуляться, но и получить правильный сервис до старта, до похода. Yolçuklarını tapmak yengil ve kolaylı, şimdiliklardan geçmek bedava olacak. Министерство, конечно, станет площадкой, где эти переговоры пройдут. Если говорить о территориях, которые находятся в ведении крымских органов власти, то там вопросы платных проходов не рассматриваются. То, что касается федерального ведения, то есть, я думаю, что мы будем приходить к какому-то консенсусу. İşler tahminen 2,5 yıl alıp barıldı. Leyhalar emelge keçirilene kararnen 12 milyon ruble masraf etildi. Elmasa Blakimova, Marina Solovьева ve Alim Seydaliyev millet için Yalta. Февзи Якубов адына Кырым Мөйдислік педагогика университетінің гөнүлелер корпусы яратылығы бойынша Лейха 2020 сенесі Бұтын Русия яшлар лейхаларының ярышында ғалиплер жедвелене кірді. Лейха черчевесінде корпус яратылacak, оның ішінде 100 студент иштирак етecek. Сама идея и вообще потребность сегодняшней жизни очень большая в подготовке волонтеров. И наш проект, он как раз и связан с подготовкой, с обучением волонтерского движения. İştirakçiler Leyha amelge keçirüvü seviyesini көтере білежеклер, bunun için gönüllüler faaliyetinin uğraşmak ve tecrübe toplamak gerekler. Государственный комитет всячески всесторонне помогает развитию добровольчества, молодежных инициатив. С этой целью мы предусматриваем грантовую поддержку, в том числе как Госкомитет. Мы реализовываем форумную кампанию молодежи Республики Крым на материковой части Российской Федерации, на форумы, в том числе и международного формата. Kırım'da hurma bereketini jiyip başladılar. Egzotik meyve esasen yarımadanın cenubi taraflarında osem terekni nasıl bakmak gerek? Bu sene bereket yaxşı oldu mu? Cevaplar levhamızda. Яш бақчыван Аким Бекиров шахси хурма бағларында кезіне. Оның ходжалығы пек бұйық олмаса біле, кефиет тарафындан ене. Айта кетезден мейва пішіджек. Шымды бірінші сувлықларны беклемек қала. Да, обычно мы ее собираем, когда мороз ударит, опадают листья, и уже можно собирать хурму. Она тогда начинает быстро спеть. Аким Бекиров бабасынен бераберлікте хурманын экі чешітіні асырайлар. Бұ Роджер Сикаралек чешітлері. Бұ елі бір теректен 70 килогачы берекет жимаға ниеті телер. Тереклер пек чоқ шей талап этмей. Оларны тек доғры пытамақ керек. На каждом молодом побеге обрезать большую часть, чтобы сам плод висел не на краю, а где-то посередине. Тогда он будет и большой, и его будет много. Базарларда ве тюканларда bu meyvаны энді пек севелер. Хурманын чешетлері ве өлчілері муштерилеріні кувандыра. Хурма күнеш севген осумлік, оны ярық күнеш деген ерде сачмақ керек. Бұ ерқыш ерлерінден қорчаланмалы. Бұ терекнің күнеш теймеген пытақлары солып түші. Бақчыванлар айтқанларына көре бұ сене хурма берекеті кечкен елға баққанда екі керезияде олacak. Аграрийлерінің фікірінше бұның себебі күнешлі аваға бағлы. Гүзел Мамбетова, Севиля Меметова, Султания Ситакаева, Арсен Фукала, Саид Валиляев, Миллет Ичун. Бүгінге bu эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.